partido quizás foi como previsto ou gustou máis do previsto? Que valoración faz así ao rival? Bueno, fago, eu decía na previa que este partido, pois bueno, preocupábame polo rival, xa estamos vendo na clasificación, no? Que é un rival dos importantes da categoría, un rival que ten calidad, que ten moita velocidade. Bueno, sabía que íbamos a ter que atacar ben, atacar ordenados para bueno, que esas posibles perdas de balón non nos fixeran dano. Bueno, penso que estuvimos relativamente ben nese aspecto. O último tramo do primeiro tempo, pois bueno, penso que é significativo, non? Fomos quen de facer antes do penalti moitos ataques seguidos, capaces de, digamos, mediante estar ben posicionados, volver a atacar e que eles non contraatacaran, non? Penso que o partido estaba aí, que o fixemos ben nese aspecto, tivemos un volumen de ocasións, pois bueno, penso que grande para facer algún gol máis. Bueno, eles o que fixeron dano, pois bueno, sabíamos que aí estaba o partido, non? Sí, en definitiva xa estades no que é o objetivo do club, non? En puntos de playoff, non? Neste momento, pase que pase, ahora pola tarde que o partido do Langreo, vai estar en puntos de playoff. Bueno, estamos dando pasos, non? Este era, penso que hoxe, bueno, polo menos agora mesmo estamos en postos de playoff, que non había estado o equipo en toda a tempada. Bueno, un paso máis, pero bueno, quedan moitos pasos aínda para consolidar isto e bueno, agora que estamos aí non baixar, non? Non sei se tiveches tempo a ver os penaltis, tiveches tempo de mostrar no vestiario como soa... Non vin nada, a verdad que o primeiro, pois bueno, si me parece onde estou, e o segundo, pois a verdad non o vexo ben. Non, xo digo porque se queixaba este do Alcántara do primeiro penalti, que é de sempre, a interpretación das mans na área, pero bueno... Sí, bueno, a mí pareceme que man, bueno, ao final penso que o mellor que esas accións na área para que se sean claras pitar penalti, non? Penso que a marcha de importancia de victoria significativa tamén é a volta do equipo de Roque despois de estar na primeira parte da temporada na final do Cartagena. Que che pareceu a aportación na temporada? Bueno, o Roque nos vai aportar moito, final, pois bueno, unha incorporación penso que para nós ideal, é un rapaz que ten nivel, que é sub-23, que xa coñece isto, que daqui, bueno, penso que nos vai aportar moito na posición que saliu hoxe, que penso que é a súa, quizáis a súa posición principal, pero que pode xogar noutras posicións, e, bueno, ao final, pois un xogador máis a sumar e moi contentos. Bueno, neste segundo prazo de fichaxes, o con vos tres baixas, chegou o Roque, imagino que estades a buscar dous máis, ou vendo un poquinho a aportación dos juvenis de xente como Hugo e tal, pois tampouco é tan prioritario, non? Bueno, temos que traer xente xa por número, por profundidade de plantilla, pois bueno, que decía un lateral esquerdo e un dianteiro, penso que é prioritario, pero bueno, a aportación dos rapaces, dos juvenis, dos xigüeiros, pois bueno, debutou o Goris, tamén un xogador máis que debuta, pois bueno, a aportación deles vai a ser moi importante tamén. ¿Cómo vio el equipo en la primera parte y en la segunda también con uno más que después de la expulsión, pues curiosamente se encajó el gol justo después, ¿no?, de quedarse en superioridad? Sí, bueno, creo que en ese momento estábamos en igualdad porque estaba Manu fuera. Bueno, fue un momento que también no teníamos que conceder esa ocasión, pero es un momento que estábamos en igualdad y bueno, luego creo que no es fácil cuando te quedas en superioridad, pues bueno, ser capaz de gestionar, digamos, esa fase ofensiva como lo hicimos. Fuimos capaces de quitando pues el empate, pues digamos, de jugar en campo rival, de hacer secuencias de ataque muy continuadas, de que ellos no nos contraatacaran. Bueno, creo que estuvimos bien también en ese momento.
No sé si le dio la impresión en la primera mitad de que le costaba mucho el equipo. Llegaba y hacía ocasiones, pero era como que le faltaba mucha puntería en la primera mitad. Sí, bueno, creo que es lo que faltó, es cierto. Creo que al final tuvimos un volumen de llegadas en relación, digamos, a ocasiones concretas de gol, pues que no fuimos en ese último tramo. Bueno, al final es lo más difícil, pero lo que comentaba antes, sí que fuimos capaces, sobre todo en un tramo largo antes del penalti, bueno, de conectar muchos ataques, y creo que ese desgaste de estar cerca del área rival, de que ellos tengan que estar defendiendo, despejando, pues bueno, que hizo que llegara esa acción, esa mano que nos permitió adelantarnos en el marcador.